Reka mfate uyu mwanya ngushimire wowe mukunzi wacu hano ku rubuga rwa Today TV tukugezaho amakuru agiye atandukanye abera hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda n'amakuru arimo kuvugwa cyane muri kano kanya. Turi ku cyumweru tariki 10 z'ukwezi kwa 11 umwaka 2024. Kuri ubu ngubu rero mumaze kubimenyera Today TV tukugezaho amakuru arimo kuvugwa cyane muri Burasirazuba bwa Congo, tukugezaho amakuru agezweho mu Rwanda, tukugezaho ayo amakuru y'ibiyaga bigari, twibanda cyane cyane kuri politiki irimo kuhavugwa, ariko nanone twibanda ku kintu cyatuma amahoro agaruka mu gihugu cy'u Rwanda ndetse na leta ya Congo. Ubwo murabizi neza ko harimo amakimbirane akomeye cyane. Rero dushakisha amakuru ashoboka yose kugira ngo tumenye ese harimo haravugwa iki ku mutekano w'u Rwanda na Congo mu gihe harimo ibibazo bikomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero tugiye kwibanda ku bintu bigiye bitandukanye, ariko nanone turashaka kubabwira ko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe hari byinshi amaze gutangaza biri mu byo tugiye kwibandaho. Yamaze gutangaza byinshi ku kibazo kivuga ko u Rwanda rwananiwe gushyigikira Uburusiya, cyangwa se ikintu gitera kuba u Rwanda rudashobora guhikira Uburusiya cyangwa se ngo rube rwashyigikira Uburayi na Amerika. Aho ngaho Nduhungirehe yamaze kubitangaho umucyo. Nanone hari ikindi kibazo nanone yaje gukomozaho kivuga ko umubano w'Uburusiya na Amerika ku ngoma ya Trump, ndetse n'ikibazo gishobora u Rwanda rushobora guhura nacyo muri iyi manda Trump, mu gihe u Rwanda rudashyigikiye kimwe muri ibyo bihugu. Ese murabyibuka neza ko mu minsi ishize Perezida Kagame yanditse amagambo akomeye yayabwira Trump. Niba mutayumvise wenda turaza kuyagarukaho mu kanya gatoya, ariko yasaga nkaho amushimira ko yishimiye ko yongeye gutorerwa kuba perezida wa kiriya gihugu, amusaba ko bazakorana nk'uko byari bisanzwe. Murabyibuka ko u Rwanda hari amasezerano rwasinyanye na Amerika menshi cyane, ariko ku ngoma ya Joe Biden haje kuba ikibazo cy'uko u Rwanda na Amerika bitari birimo kumvikana, dore ko hari amafaranga yatangwaga ahabwa RDF. Icyo gihe yahise ahagarara, ibicuruzwa bimwe na bimwe bihagarikwa kuza mu Rwanda ku ngoma ya Joe Biden. Ibyo ngibyo turaza nabyo kubigarukaho, cyangwa se mu makuru yacu ataha turaza kubivugaho. Rero Nduhungirehe yashyize umucyo ku kibazo kivuga ko ese u Rwanda ruzaba ruri mu ruhe ruhande? Ese ku ngoma ya Trump ndetse n'Uburusiya u Rwanda ruri hehe? Olivier Nduhungirehe yabishyizeho umucyo, nabyo turaje tubikubwire. Ikindi cya kabiri kirimo kuvugwa ni ukuba Uburusiya hari ikintu bwavuze ku kibazo cy'u Rwanda na RDC. Nabyo turifuza ko ubimenya, kuko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga nabyo yaje kubikomozaho. Rero tuguhaye ikaze nanone kugira ngo tujye tukugezaho byinshi ku makuru arimo kugenda avugwa. Ariko nanone reka tubwire ko byakoroha ufashe isegonda rimwe ryonyine ugakanda ijambo subscribe, kugira ngo aya makuru tukugezeho umunsi ku munsi ujyabona mu bambere. Sibyo gusa, ushobora no gukanda ijambo share kugira ngo iyi nkuru igere kuri benshi bashoboka. Sibyo gusa, ushobora no gutanga igitekerezo cyawe kugira ngo niba hari ikintu wifuza ko duhindura, turabubaha, twagihindura rwose. Hanyuma Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe ayoboye delegation yitabiriye inama ya mbere y'abaminisitiri yiga ku bufatanye bwa Afurika n'Uburusiya. Ni inama yitabiriwe n'abaminisitiri b'Ububanyi n'Amahanga barenga 40 mu gihe abantu bayitabiriye baturuka mu bihugu bigera kuri 46, abenshi muri bo ari abo muri Afurika y'Epfo. Abantu barenga 1500 nibo bitabiriye iyi nama, bateraniye muri kaminuza ya Cyrus aho iyi nama irimo kubera, ndetse by'umwihariko ku munsi wayo wa mbere kuri uyu wa gatandatu habaye ibiganiro birenga 20. Imirimo nyirizina yayo iteganijwe kuri uyu munsi ku cyumweru, aho rero hamaze gutangwa n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye
nanone hakaza no kubaho ibiganiro byo mu muhezo by'abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga, hakanatangwa ibiganiro byatanzwe ku masaha mu gitondo. Ubwo rero minisitiri w'u Rwanda w'ububanyi n'amahanga yamaze gutanga ibiganiro. Delegasiyo y'u Rwanda irimo umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rw'umutekano n'iperereza Brigadier General Jean Paul Nyirubutumwa, umunyamabanga wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Haguma Joan, ambasaderi w'u Rwanda mu Burusiya Lieutenant General Frank Mushyo Kamanzi n'abandi. Ku munsi wayo wa mbere, Minisitiri Nduhungirehe yaganiriye anagirana ibiganiro na mugenzi we wa Algeria Ahmed Attaf ndetse n'uwa Ethiopia ari witwa Gideon Timotheus. Yanahuye na Serge Lavrov w'Uburusiya, bagirana ibiganiro byabereye mu muhezo bikamara n'isaha yose. Hari nyuma yo gushyira amasezerano cyangwa se gusinya amasezerano yo gukuraho visa ku badiplomate n'abandi bafite pasiporo za service. Mu kiganiro na Igihe, Minisitiri Nduhungirehe yagize ati n'amasezerano y'ingirakamaro kuko atuma abayobozi n'abandi bitabira inama ku buryo bworoshye kurushaho. Yavuze ko hari n'andi masezerano u Rwanda rwasinyanye n'Uburusiya, harimo ayo 2019 ajyanye no gufatanya mu gukoresha ingufu za nuclear, yatumye ubu ngubu hari abanyeshuri b'Abanyarwanda bakareshya ubumenyi bwabo muri kaminuza zo mu Burusiya. Yagize ati hari andi masezerano menshi twashyizeho umukono kandi dufite n'ubutwererane mu ngeri zitandukanye. Ejo bundi tugira icyorezo cya mpox, Abarusiya batwohereje impuguke zadufashije zinaduha n'inkingo za mpox. Tugirana ubutwererane mu byerekeye uburezi, aho abanyeshuri benshi baza hano mu Burusiya kwiga bagatahana ubumenyi cyane muri siyanse n'ikoranabuhanga. Igitutu gishyirwa ku Rwanda mu bibazo by'Uburusiya. Iyi nama y'Aminisitiri ibaye mu gihe hashize igihe umubano w'Uburusiya n'ibindi bihugu mu Burayi na Amerika utifashe neza, ahanini bishingiye ku ntambara igihugu cyashoye kuri Ukraine. Mu mwaka ushize ubwo habaga inama y'abakuru b'ibihugu bya Afurika n'Uburusiya yabereye mu mujyi wa St Petersburg, abakuru b'ibihugu byinshi bya Afurika ntabwo bitabiriye iyi nama nyuma y'igitutu gikomeye bashyizweho n'ibihugu byo mu Burayi na Amerika. Byasabwe gufata uruhande bikerura bikagaragaza ko bishyigikiye Uburusiya cyangwa se ko bishyigikiye Burayi na Amerika. Mu kwanga kudafata uruhande, abakuru b'ibihugu bamwe bahisemo kohereza delegasiyo zigizwe n'abandi bayobozi n'abari bemeje ko bazajya muri iyo nama cyangwa bazayitabira, bahindura gahunda mu minota wa nyuma. Nduhungirehe asobanura ko n'u Rwanda rujya ruhura n'igitutu nk'icyo cyo gusabwa gufata uruhande. Yagize ati ntabwo ari u Rwanda gusa, n'ibindi bihugu byinshi bikunda gusabwa gufata icyemezo runaka, ariko twe dufata icyemezo dushingiye ku nyungu z'u Rwanda, ntabwo dufata icyemezo dushingiye ku nyungu z'abandi. Wenda dusa nkaho dusobanuramo gakeya ku bantu badasobanukiwe ikibazo kiri hano. Ni ukuvuga ngo ibihugu bya Afurika byose biba bigomba gushyigikira impande zihanganye arizo Uburusiya, Uburayi ndetse na Amerika. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ntabwo rufite uruhande rubogamiyemo. Ikintu bakoze n'iki, bagerageje kwirinda kugira uruhande babogamiramo kugira ngo bagerageze kubona inyungu muri rusange. Ni ukuvuga ngo ibihugu bimwe na bimwe bishobora kuvuga biti twebwe dushyigikiye Amerika,
ugasanga hari ahandi bidashobora kubasha kuvugana nabo, kandi nkuko u Rwanda risobanura nk'igihugu kirimo gutera imbere, biragoye ko rwabogamira ahantu hamwe. Nk'ubu rushaka kubogamira Amerika, ugasanga hari ibintu byinshi rukeneye rudashobora kubona muri Amerika kandi rwakabona ku Burusiya, ugasanga rero niyo gahunda bafashe. Ni ukuvuga ngo nk'u Burundi usanga bwo bushyigikiye Uburusiya, ugasanga hari benefits cyangwa se hari amahirwe menshi ashobora guturuka muri Amerika ntabashe kugera mu Burundi. Murabyibuka ko mu nama yabereye mu Burusiya turimo kuvuga haruguru, Uburundi bwagiye, ariko u Rwanda ntabwo rwageze rujyayo. Wasobanukirwa ko impamvu ari iyihe? Nuko birinda kugira aho babogamira bitewe n'inyungu bo bifuza. Hanyuma Nduhungirehe yasobanuye nanone ikibazo cy'umubano w'Urusiya na Amerika ku ngoma ya Trump, ariko bishobora kugira ingaruka ku Rwanda. Hashize iminsi mike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika harangiye amatora ya perezida yasize Donald Trump atsinze. Amerika n'Uburusiya bimaze igihe bidacana uwaka, kandi icyo gitotsi kikagera no ku bindi bihugu bito bya Afurika. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko uko ubutegetsi bwahinduka kose muri Amerika, u Rwanda ruzakomeza gukorana n'icyo gihugu hamwe n'Uburusiya, ahanini rureba inyungu mu bukungu bwa politiki cyangwa se mu bukungu na politiki rufite muri ibyo bihugu byombi kuruta uko rwagendera ku gihugu kimwe. Yagize ati twebwe twubaha ibihugu, tukubaha n'abaturage b'ibihugu, iyo bahisemo umuyobozi twebwe dukorana nabo, kandi tukaba tuzi ko ibihugu bigirana umubano bishingiye ku nyungu zabyo. Ntabwo inyungu z'ibihugu runaka zigomba gutsindagirwa n'ibindi bihugu. Twebwe dufitanye umubano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kandi uzakomeza nubwo leta igiye guhinduka, kandi tukagirana umubano mwiza n'Uburusiya. Ibibazo Uburusiya bwaba bufitanye na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni ibibazo bafitanye bo ubwabo, ariko bidafite icyo buhungabanya ku Rwanda cyangwa se ku bushuti bw'u Rwanda ndetse n'ibihugu uko ari bibiri, Amerika ndetse n'Uburusiya. Ese Uburusiya buvuga iki ku kibazo cya leta y'u Rwanda ndetse na leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo? Umujyanama wa perezida w'Uburusiya Anton Kobyakov, ubwo yabazwagaho igihugu cye gihagaze mu makimbirane ari hagati y'u Rwanda na Repubulika Demokarasi ya Congo, yirinze kuvuga byinshi. Avuga ko igikwiriye ari uko ubwumvikane ubwo ari bwo bwose burwanywa binyuze mu kubaka umubano ushingiye ku bwubahane. Yagize ati amakimbirane ayo ari yo yose akwiriye kurwanywa binyuze mu kubaka umubano mwiza hagati ya buri ruhande, hakarebwa uburyo bwo gushakira umuti mu nzira z'ubwubahane aho kuba mu makimbirane. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko mu biganiro yagiranye na Lavrov yamushimiye ko igihugu cye gishyize imbere inzira y'ibiganiro bya politiki nka kimwe mu buryo burambye bwo gushakira ibisubizo amakimbirane amaze igihe kinini mu karere k'ibiyaga bigari. Yagize ati Burusiya ni igihugu gihoraho mu kanama k'umutekano mu muryango w'abibumbye. Nashimiye Minisitiri Lavrov uko Uburusiya bufasha u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bya Afurika muri rusange mu byerekeye ibibazo by'umutekano, kuko Uburusiya bushyira imbere ubwubahane, bushyira imbere gushaka ibisubizo bya politiki ku bibazo by'umutekano n'intambara biri mu karere kacu. Rero nkaba nabimushimiye, nkaba namwijeje gukomeza gufatanya n'Uburusiya mu guteza imbere umutekano mu karere. Nduhungirehe na mugenzi we wa Algeria baganiriye kandi ku ruzinduko rwa Perezida Kagame ruteganijwe muri Algeria mu ntangiriro z'umwaka utaha, n'urwa Minisitiri wa Algeria w'ububanyi n'amahanga mu Rwanda ruteganijwe mu mpera z'uyu mwaka wa 2024. Naho ku yandi makuru twaguteguriye